Shakapor ki pajba ka thai narpu East Jante Hills District kila pensngo shaki bor sarkar bat kila pelong ru ki jing ki pajba namar ke jing snew palat ke Surak National Highway 6 bat ki jing julor ki jingkieng haka thai Henry ke sur jong ki pajba kam shem la poi shano ru Hinin ke janmi jong ka artrek unai wing arhaja arpsaw ka wei ke jingkieng kaba haka dong wako Hashnong Umkiang kala tua bat julor bha bat kani kala wanrah jing ha kaba ikali kim long shu banyat bat kani kala wanrah ya ka jing dheng kali kaba jor bha ha ka tha nadu hinen janmin ha kaba ya kran bat wahe shnong Umkiang uba lasting pala ula penpau ke jing sngo khia namar ke jing bam shim khia ko sarkar bat ka NHAI ha kabaya day bat ka jing snew palat ka surang bat ki jingkieng ha ka than kat bana kalyang u deputy commissioner East Jante Hills District u Shivansh Awasti ulethu bamenta ka jing maramat ba shipor ka dangya lani ka temporary restoration amla banlan ba ka jinglong jingman ka surang bat ki jingkieng ha ka than narpo kabu jing bat bu jing maru ya ke jing embryo namar kat banang ya kapor ka jinglong jingman ka surang bat ki jingkieng kala nang kham sniu shushu Jamra pun sama. La bom tor hame put menang la bom tor bai yo tor nanya tum lak ni ngapum tua deh hei. ha po dong wa ko umkiang gitu Oh, na do menu aja. 2 menit em gitu Do menin por ka do baje tharai. te ta por si tu andru new je man mit Di kamot ka traffic problems kala cause na do menin. ado mentar ka traffic problem ngadon Had na do menin. hmm Ti kibriu kim lacho banya na siliang. menta kila pendap temporary em tu krem Ha. la pendap menta temporary em tu tengah ledap ong tu en hai ledap pendap untuk por liurano ko ngon la kan ya tu ong mo oh pendap temporary jencar api ni surok ni ki ong in train ok menta tip Hoi. Di menta sementa de kamot since na do kim trai ai gan na do kini ki banai kita yo. kem tre gum tu sitong sang mala si tre sijaka tre ju si ju Ti kum do na kalyang jong PSC PS ngo te tengi de liang jongi audisi tu sngi ulo kira kolar po di sembar ngin pendep te ngin pe ni banai nombar kum no gile redangi pakhang lo jing em redangi pakhang lo jing kita ye pai ba namar bale kum itu idhar company sa gitu idhar company gitu ko abengin pakhang surok ngiken suk ke tre ke kta Hoi. dugum ta Hoi. te namar ne por telang di por kamai kaji bruyam redangi khang te ngi kta em kong Kadai hoi. perkhat ya kta ro Kibas namar tang to por na surok ru kadlong kajing wit bahan dai. ai Ikan hoi. Ha. Tu pakai jing be syuknya le amno ben si. Cinca. malam ta be yang sarkar kam simkhia be Dah kan. ta phadung ya pakhang ngi sepe dukan no gile Hoi. Yang bolong ham pakhang biang sa isen.